سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم
القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن
يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Demikianlah tadi pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Ustazah Hajjah Siti Khalidah SPD dan diikuti oleh seluruh jamaah. Mudah-mudahan dari pembacaan ayat surah Yasin tersebut yang pahalanya kita niatkan untuk almarhumah Dr. Andus Hajjah Syarifuddin Siddiq, mudah-mudahan beliau mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat cahaya dari surganya Allah Subhanahu wa taala, kuburnya diluaskan seluas bumi dan langit, sejauh timur dan barat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah tasya yang kami muliakan, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kembali akan diantarkan oleh Ustazah Hajjah Siti Khalidah SPD. Pada Ustazah kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسب الذين كفروا اتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tasya yang kami muliakan, demikianlah tadi pembacaan ayat Al-Quran. Dan insya Allah kita yang mendengarkan insya Allah juga mendapatkan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz. Selanjutnya marilah kita mendengarkan ceramah tausiah yang akan diantarkan oleh Ustaz Nu'man Besti SPD. Pada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Oh iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillah ma sya'allah la yazuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yusriku su'a illallah. Bismillah ma sya'allah makanatan min ni'matin minallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minas salihin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Siapa nama ibu? Alhamdulillah. Namun untuk digaduh ia koto seha alhamdulillah daripada may gaduh ng kamalasa. Kira-kira kigay tapilay. Ia makan ja sa sunay gaduh ng tuseha. Alhamdulillah. Yang kami hormati, yang kami muliakan sahibul bait, mewakili pengurus kerukunan keluarga Bulukumba mengucapkan turut berduka cita kebetulan acara maita Bulukumba toh. Iya. Jadi si cocok memang tuh niko si kampung nanong daman tangsya. Iya. Yang kami hormati, yang kami muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam masjid takwa. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan nama Tasidi Persidi satu persatu maksudnya. Mudah-mudahan insya Allah tudak-tudak tayuan ini menjadi tudak-tudak dan paparakap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Narampi Allah Ta'ala dalam al-Quran waladzina Bapak Ibu. Iya, tadi. Narampi Allah Ta'ala dalam al-Quran waladzina aina ma takunu yudrikumul maut. Kemana pun engkau berada, kata Allah, yudrikumul maut, kematian akan senantiasa mengikutimu. Jadi aja netelah yang mati angin Pak Ibu. Ibu. Besti. Oh, nilo nyo bibesti. Tapi pun tadi aja netelah yang mati angin. Lagi yang gulay. Masutoy. Ibu. Aja netelah yang mati angin. Pag biasa to dito ibu-ibu kung masusay pagkaliran na biasa masuada na makoy-kapitan niya ibu-ibu kay. Biasa ibu-ibu kung masusay ni pagkaliran na masu niya na makay ay ya kung mako ni susay ura bira man ni matewe. Biasa giga. Dai makutana ka dia to.
O biasa kini, kada tamang ako. Tari bunda besti, iya na ada na ciyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku ang kaki masusa, nagkilo kami Nabi angkat tangan kita mohon kepada Allah. Allahumma ahini makanatil khayati khairan li epwa. Ya kumaya gade chena papole ya tutungan ya tapatuwa kapwang watawaffani. Na yakiya po. Iza kanatil wafatu khairan li ya kumaya gade chena papole matangi. Kala ni taro-taro tapwang inilah yang dianjurkan dalam agama kita. Apalah ni bro? Apalah ni? Dek ba? Allahumma ahyini makanatil khayati khairan li wa tawaffani idza kanatil wafati khairan li. Ustaz, madolan ni memori Ustaz. Matuani, di na yung limang kapalay ko sa Arab Ustaz. Wadi kayo papasawag wadi. Angkat tangan kita ya kung masuk sa pagkalinang ya kung may gadetso na papole ya tutungan ya pag itapatuka. Tapi nayakia kung may gadetso na papole matang ini manipon tao ni tarota. Inilah yang dianjurkan dalam agama kita. Paham ya, Bro? Ya, Bro? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi tuh baca doa nah teman deh. Ya dia kumacara maka Pak Ibu itu nang kanamita karena prinsip saya na moto tu mapuncok utama manamui daripada malampe na tamasi tangani kira-kira kaya tapi lewu apa itu ni ceramah boy ayo kira-kira kaya tapi lewu kaya tapoji mapunco ega ceramah tapi tamamanang daripada malampe na tamasi tangani maupun coy, pokoknya boleh to baca doa nah. Baik Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah pada malam ini tadi angka kisi 10 di malam ke-7 atau ke-8. Iya. Ke-8. Alina tomatata Bapak almarhum Haji Syarifuddin Sila. Masya Allah, beliau meninggal di malam Jumat Pak Ibu deh. Masya Allah. Ya. Hari Jumat Masya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu tandanya bahwa beliau meninggal dalam husnul khatimah. Maka dia Nabi tamamin muslimin yamutu. Barang siapa orang muslim yang meninggal yaumil jum'ah lailatul jum'ah illa waqahu Allah Ta'ala min fitnatil qabri. Maka dia Nabi tanigi tau mati Riyas Jumat makutupan wanding na Jumat illa waqahu Allah Ta'ala min fitnatil qabri. Maka dia terhindar dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi aku meluk kita terhindar dari siksa kubur bunda besti mati ki as Jumat ya regawan di Jumat. Itu jaminan Allah. Satu-satunya waktu yang dijamin oleh baginda Rasulullah SAW wan di Jumat misi bawa as Jumat. Man mata yaumil jum'ah lailatul jum'ah di hadis yang lain. Barang siapa yang meninggal yang wafat di hari Jumat dan di malam Jumat, maka dia terhindar dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, beliau alina almarhum Haji Syarifuddin Sila tamatata husnul khatimah. Amin ya rabbal. Apalagi pulin dinalik di tanah Mekah. Ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nigi taupuran likja tanah Makkah. Madinah dan Makkah, dua tanah haramnya Allah. Dan cinna pun Allah Ta'ala surga. Dan insya Allah matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh mana di Makkah? Lo lalu ki Makkah besti. Ya kulisu ki matu boleh mata siya pulangi bapak. Belok kalau umrah. Belok kalau Makkah. Ayo. Lo lalu ki umrah. Tapi baik tapas seri tak lo Makkah pak. Tapas seri tak pak. Sesak kali gamah. Degana dulu Ustaz tadi. Salah paham ni Pak Ibu. Ia tuloy Makkah tania to Megadina. Tapi tahu yuk bi aku pun Allah Ta'ala.
Makanya kata pole Makkah di kagak duit apa itu? Ayo. Makanya kata pole Makkah. Daw duit na, daw. Terus masih daw. Tay. Dia kagak duit na. Tapi pole Makkah. Ngapa nang kasas? Iwajah kangi. Itu artinya dimampukan oleh Allah. Ya ekonomi ni pun Allah Ta'ala akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanya mega di nalo Makkah. Pemilu kimak kita mega di na bali bola aku taluting ka bola na mega to na di pa nalo Makkah lat mako kay mapanan ko sa China. Ito Wala memang na kayo ito sa China. Okay pala sila surat tau pasidra ang katutupin lang. Waktu musim haji siya ka na wajah 245 juta ang katuto makamajat 300 juta. Sabi, haji juga? Hindi na haji. O ko dah ipaliso, cekoliso na itarong ko. Sabi, kurang lebih 30 tahun. Bendeng ini haji nih, tapi ternyata tidak Pak Ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan ang katajuk ka suami istri si buah anak asirara tu na juta na wajah. Haji ni, dia na haji. Ini menunjukkan bahwa bukan orang yang banyak uangnya yang bisa menginjakkan kakinya di tanah haramnya Allah. Tapi tahu bi'e kupungan dan ta'ala. Makanya tadi Pak Ibu kenapa gitu? Wah, senggelo karena selimat ceramah. Oh iya. Inilah salah satunya tempat untuk bermohon kepada Allah jalur khusus supaya masih ketinok di pengalat Allah Makkah. Di sujud terakhir tak bunda, di sujud terakhir tak pak, ajat tak kayuluta sebelum talau ke pengalat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni. Ayo. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Apalah nih bunda? Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Artinya ya Allah, berikanlah kami rezeki ya Allah agar bisa berziarah di dua tanah harammu Madinah Makkah Makkatul Mukarramah. Itu artinya. Ustaz, dia juli mau pada ko masara. Wat di kay ko basaogi, wat di. Kumasam pajangi. Wat di kimak basaogi tapi ilalangating di nawat ding paleto nila bunda. Apan na bicara ogi kimak bahasa patinjo kilala sampajange. Di nasa sampajata. Atau bahasa to konjo ki. Iya. Bahasa na to bulu kumbay konjo. Lantere kumay. Bantung terek kumay. Ang katulog kumbay ko Oh, dito. Kan palit kakabelo ba? Oh, dito. Oburan ika pangangka. Paral ang kawita ko garupe. Iya. Mare pamane. Oh, lo mang molo. Bisti. Nalagirang isoko Oko mesti rahmah. Iya. Jadi tali bunda tapala ni. Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Sujud terakhir nih, Allahu Akbar, tabaca nih doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suqani ziyaratal haramain. Tamma ni elok ta tapaci salawa elok kuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napatak ka ulukta. Insyaallah. Inilah jalur khusus berpermohonan kita kepada Allah supaya masih gatinok di pungalat ala lo Makkah. Ustaz, ya kude, ya pada bahasa Arab sah. Wat di gay bahasa Ogi wat di. Cuma ilalangati ni bunda Desti. Allahu Akbar. Tabaca ni doa sujud ya tatallub. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Ilalangati.
Dayon le Pak Guru ki ilalangat. Ya? Puang talenga dalle puang supaya bisa bersiara di dua tanah haram Madinah Makkah Makkatul Mukarramah. Puang alenga dalle supaya mereka aku di si Makkah singkap awan nih. Jadi bahan ini udah. Ini yang pertama. Yang kedua, tarik pae. Setiap jamaah melo kilo kantor melo kilo pakoy, melo kilo onra jamaah tagalung yang kadara eka. Tuda mo kicinampa uko kadara tailaw yoko kung Allah Ta'ala makara buang. Tapak barat kay jamaah kantor ko buang. Tapak barat kay jamaah galuk ko buang. Tapak barat kay jamaah toko ko buang. Anya mualay nyawa ko buang sebelum muli jay tanah haram mo Madinah Makkatul Mukarramah. Tarik. Melo kilo pasae, melo kilo jagay tokoy, melo kilo majama, tarik pas melo kilo kantroy, lepamok kito, tudah pilaw yung kung Allah Ta'ala. Buang, tapak barak ka jama-jama ko. Hindi manitap ko. Jama-jama kantor ka, jama-jama galu ka, jama-jama darat ka. Ajak tali taro-taro mo buang sa bulong-bulik kay tanah haram. Amin na Rabbal. Insyaallah. Yang ketiga tayo pa uwi. Sebelum tidur baca ki surah Ar-Rahman, lanjutkan surah Al-Wa. Ya sama mau tajamah. Ya sama ki baca Quran. Kamu mau nggak Quran ko boleh. Mbo itu tataro. Kenroy tataro. Di lamari. Ang katutu Quran bunda ko lamari tali pa iya pa na masu ya Quran malangi ko sutoy. Hindi biasa. Biasa lalu iya pa na masu ko paritam mais. Sira na lalo sa pailannya ya Quran. Padinang ka na baca. Tayo. Sebelum tidur, ambil air wudu, baca surah Ar-Rahman, lanjutkan surah Al-Wa. Insyaallah istiqamah ki bunda, istiqamah ki. Iya, istiqamah ki baca insyaallah siulan minta baca bunda. No bini pung Allah Ta'ala lo Makkah, amin Rabbal. Siulan minta baca Ar-Rahman si bawah surah. Dua surah ini bunda. Iya ko ganna siulan na de pano bini pung Allah Ta'ala lo Makkah. Tambayi surat tanah. Maka cocok nih. Wah, segede na cocok. Leco ada hanuman yun. Namude juga, namude nagbaca itu surah Rahman ke surat tanah. Ay, di insyaallah. Kota baca mui surah Ar-Rahman, ta baca mui surah Al-Waqiah insyaallah. Napaluangi mindalik tapungan Allah Ta'ala. Jadi ingat Pak Ibu sidang jamaah dimuliakan Allah. Tahu selama itu tak boleh Mekah. Kenapa? Karena dua janji Allah pada nyaline. Teman-teman almarhum Haji Syarifuddin sudah Masya Allah. Ya kalau kematasi na haji atau hajjah para kau alhamdulillah. Iya. Boleh ngalik di tanah Makkah, makanya tahu bunda tapas-tapas saya tahu Makkah. Iya. Tapas saya. Iya. Apalagi makoko itu angkat repel wak dingin cilik bunda. Ustaz deh kumelo ya supaya mau motor. Deh itulah cara Allah mungkin memampukan kita. Aja itu kita pikir pada motor mungkin itulah caranya Allah memampukan kita. Angkat repel wak dingin cicil makoko Pak Ibu. Iya. Ya kau angkat adita 5 juta wak dini joka. Boleh pi napatawa aja Mau tamim aja ko 5 juta na tamim lo aja. Boleh pi napatawa aja Ini mani melo ki 2 tahun, melo ki 1 tahun, melo ki 2 tahun, melo ki 3 tahun, melo ki perpaneng ini mani. Iya tuh biasa terfele, alena bangun jamaah makuke pa tapale jamaah bangun terfele. Kanjaan na itu makuke pa. Iya. Wading cicili 5 juta duit apalagi kuang kana duit 2 juta, 3 juta, taliang cere-cere. Kanjaan na makuke. Ustaz Kendro ya Ustaz terpele tadi dia tanya pergi ke jalan dok pagahin sudah roto deh. Ilona SD 187 angkat Pak Balu Boroncong pana sok tuh. Hah? Oh berana.
Kebetulan saya diamanahkan untuk menjadi Kepala Cabang Kabupaten Pindrang PT Eskia Baroka Abadi. Wat dingi cici di bunda. Ya kau mati ki lunas. Masya Allah. Jadi kau ya punak yung lunak kakbay tayo yung kupung rata. Eh, wow! Alam ni taro-taro mo pa pala ito nak mag... Ay mo sila niya, Masya Allah. Lunas! Kanja na. Terus, ya ko boleh kipalit, tabi sehat-sehat mo, Loki, isinga, nangkat, dek pa gagal, stase, dek na mariga. Kanja. Agap bukan memang ni calangan jok kaki. Angka pemberangkatan bulan Januari, insyaallah. 5 juta. Yan narojolo 5 juta itapu. Mapikir ka masih ki jok ka itapu mana ki atawa may gaji tu pares sase. Ya 12 hari, Pom. Ya 12 hari. Iya, alhamdulillah. Oleh pinapatawajai. Kau dek pagagah kemampuan, dek na mariga. Iya. Kau dek pengelong pajai, dek na mariga. Hehehe. Kanja na yung travel. Kanja na pa ito Iya, balik ko dek pengelong tawajai, dek na mariga. Cuma tabi. Tataja nga, lo gora-goray kiyong kumulata. Ayaw ka to Ibu Anti dek panawajai humra na. Baik musyi dan jamaah yang dimuliakan, itulah caranya Allah memampukan kita, memberikan jalan kepada kita Bapak Ibu di dunia. Seluruh maladiku dan lihat tomato maladiku kay hadir. Jadi alena almarhum tabihin. Dek namate, njo namate Pak Ibu. Papa. Oh, matiin kali Bapak. Papa. Alena tomato almarhum Haji Syarifuddin Side tomato njo namate Pak Ibu. Cuma tabi ipalete onro ang kung Allah Ta'ala. Karena kita semua ini akan menyusul apa yang dialami oleh beliau. Dia minerusnya makanan ni gayolo. Idi gayolo atau yang mundri. Ibale si bale. Iya pa'y mundri. Idi yolo. Karena kita ini semua yang hadir ini Pak manusia dari alam arwah. Tapi awalnya ini. Dari alam arwah dipindahkan ke alam rahim, Pak. Di alam rahim ini lalu dipindahkan lagi oleh Allah ke alam dunia, alam syahada. Danaya dan singkat artinya dan injo memato tau maito kolino injo degaga. Nah sama lagi dunia ini artinya singkat. Itu Pak. Bahkan apa kata Rasulullah? Inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umuruna umatku nasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 dan 70 tahun ukurnya. Makanya Nabi ta benengnya segi ase. Ayo. Ase. Ase mau dia sang ase. Padi. Iya. Benengnya segi makare nanti tahu ko ini umur 60 dan 70 tahun sangking-sangkingan tanah oke. Saya ini urut tapi memang. Ya? 61? 70. Wih, nanti lupa ini malah kalau mau. Masya Allah. Tapi ya pokoknya tak punya malolo ngopi. Iya, Masya Allah. 60 dan 70 tahun makanya Nabi tak kalaupun ada yang 70 tahun ke atas bakalilun cek delak demi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kayak hadir OPW. Oh iya, mami apa itu pula? Oh iya. Oh iya. Nah lupa itu gimana kalau mau kalian. Oke ini Pak, umuruna alina tomatotay almarhume 67 tahun. Iya. Dia kecil ini 67 tahun. Sangkis-sangkingan nami mana. Bendengnya seki makanya Nabi tahu ko ini 60-70 tahun. Sadia ni. Mesti 60 tahun. Jangankan 60 tahun Pak Ibu.
40 tahun ada seruan dari langit. Kita ini setiap hari seruan itu. Cuma dek ini yang kelinga. Apa kata seruan itu? Kalian semua hamba Allah. Micawe ni'matimu. Siapalah dirimu menuju kematian itu. Kata seruan ini setiap hari. Dek mina yang kelinga Bapak Ibu sidang jamaah yang Allah. Ya. Dari alam dunia Allah pindahkan lagi ke alam. Ya nanono ya lene sama tatai almarhum Pak Haji. Sekarang beliau ini di alam barzah, masya Allah. Tudah dimakan jatuh dan nalin almarhum. Yeah. Bahkan nok bini dan nok bini anak-anak. Sayang. Mandi. Belakang ini Pak, kata Pak Imam, Ustaz, beliau itu adalah donatur tetap di sini. Kami mau tapi bijana almarhum talanjutkan. Inilah harapan orang yang meninggal, melanjutkan kebaikan yang pernah dia lakukan selama dia hidup. Talanjutkan, jangan sampai mati pada Tuni menjadi donatur tadi. Tapi bijana almarhum Pak Haji, tangkalinge lanjutkan kebaikan beliau. Ia tu natajat tomati. Alena almarhum Pak Haji maka kaya di alam barzah, masya Allah. No di mana nih keluarga anak wena lo mainan. No binidain na dengan ma lo nih. No di mana. Sinin na keluarga cewek na no bito ni. Imon repair mabela-belay po imang. Oko kasupa po. Tabi, ako kasupa po. At siya kawanin na. Ele na matil po siya mapay. Hello, alaikum Ustaz. Alaikum assalam. Ustaz. Ang kagawat to tama to kawan ni makarakay salah talipong ini. Wan ni mo dito ko po le mata siya ko te. Nasa Ustaz. Halo Ustaz. Cocok nih Ustaz, ini memang tuh ibu minasa pang kau tuh tamatu kau ini lo segi mata sia oke, karena ini gak mati, nasanya tuh tetap punya sana mati, Ustaz makaragay. Masilan nih po, pumama po masilan. Oh dito pa. Nasaan halo Ustaz? Herang aja nasa meter bali wala Ustaz. Baru-baru mo aja kasih lalo ko telo wala Ustaz. Maapa kasi namate iya pa herang Ustaz makarakahalo. Aja to herang ya pamati pa na ngay herang Ustaz makaraka aja. Ekologi di cara Ustaz. Baru-baru mo aja kasih lalo ko telo wala Ustaz. Lo mi masasa kasi Ustaz. Tapasol ni namate iya nasa pa herang makarakahalo. Aja to herang ya pamati pa na ngay herang makaraka aja. Ugar rasis. Nasa nga niya pala ipagaw Ustaz makaraka halo. Iya minawat di kiherang niya kumita ni matera na moto masasa. Iya ko tahu lalo ko tinalo masasa ko tinamate. Itulah takdir Allah. Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Oh. Tahu. Nabi Ayub alaihissalam Pak meninggal secara mendadak. Nabi Daud alaihissalam kenal tuan Nabi Daud. Pak Daud nikah apa? Nikah ke Pak Daud. Iya mati tuan kasih dia. Oh iya bagai kejaksaannya. Iya. Nabi Daud alaihissalam meninggal mendadak di hari Sabtu. Jadi kau ini tahu mati mendadak Nabi lagi. Jadi mau tuh herangnya mati mendadak. Nabi sendiri. Iya. Nabi Daud alaihissalam. Oko kecim pamatasi sama karaka kenal Firaun nasan kenal sama karaka melo karewa ya angka keluarga Firaun pa. Masya Allah. Nasan kenal Abu Bakar Siddiq, nasan kenal sama karaka tanya tuh Bakar Siddiq itu sok tapa abung itu.
Sa kanal di mana, makarakanal di mall, makarakahe, aja macarita mall. Ang kapangalamak ko, kumole bunda besti. Besti, kapangalamak ko, kumole. Tama ka, kumole, mita, kato matuwa, matuwala na. Nila ni para padali. Matuwa pinalina. Woy, setianya luar biasa, napake matarubay nena. Romantis besti. Napake matarubay nene lalo muli napake matarubay nene makarakaho sisen na lukat tanay makarakahe halo pa aga reset na setia kisibawa ibu makoto na sa aga setia aga makarakahe na kuparati kaki onangi pa jeta pake itu benita nasa tania setia iye minasa kupake na sa papan ulah puasa makai gawalancana ura reset ke Masya Allah. Dito gaga orang neseke oke. Obesti. Dito gaga orang neseke. Tadi ya kuang kami lo tulung abunda aja taparakai. Iya, tayo bunda. Milo tulung aja taparakai kuang orang neseke. Ya ke pare sas, pare ko to jembatan dala sapi. Panda pini tangan so kalung. Diga gitu guna orang neseke. Iya tuh rane seke masolikan iti laie nalena. Tai. Iya, masolikan iti laie nalena itu rane seke. Apa nangka? Lo lagi pengadilan agama. Kebanyakan perceraian terjadi apa alasannya? Natapi saja nafkah. Sekei. Tapakan jaki siagan ya anak terjadi nasa talu nih wijan na jaji. Napa nih masa sekali maka kahe. Napa nih sadar kapang we. Talu nih anak na jaji na. Ternyata cowok ina sama magi. Nah tapi saja. Cowok kalau satu sekelak na yusta. Nawaja isa pula sabu oko pengadilan agama jatuh talak satu. Iya nanti baca tak siga taklif ke pura kikawi pas siga taklif mande. Apabila maka saya mengadu ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000 rupiah maka jatuh talak satu. Siaga lin na iti 50 na sabu berarti masulikan iti lain na ini pak. Kau tahu seki? Nah ya tuh na tuh tahu seki. Pernah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia kasih bahasa sahabatnya. Magkutama kari sa nabita sahabat angkat tuti buru ya orang dua. Makare sahabat maaf nang kay Rasulullah. Loy napacini ba betul? Dua ya Rasulullah. Makare nabita. Kedua penghuni kubur ini perempuan dan laki-laki disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makutana sahabat ya Rasulullah, magane salah pengurani maka dia nabita gara-gara sikki iya ko ini. Opa. Oh, majalo ni Opa. Opa. Sikki ko ini. Ya motonya ternyata utururan seke patanya makan makukunin menangkah. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ang kami menapalit tau seke. Bainin Abu Sufyan hindung sangan na. Tau semui sanga. Hindung asan na. Assalamualaikum. Pada Nabi tahi waalaikumsalam hindung. Ang karya hindung. Sa karya madi cing Rasulullah ang kaya milo aku tanangin Rasulullah. Ang karya Nabi tahi milo aku tanang. Ya Rasulullah. Wad di gaya ladi nalakay na mo di budang. Pabesti. Tangkalingi. Maka di bini na musok yang itu ya Rasulullah wad di gaya ladi nalakay na mo di budang. Ya ko sekki. Aga nasa nabita. Wad di. Jadi kota man ni saya bapak na besti lo nakicuro-curo idompe. Iya ko ang kasi di juta alamoy si ratus sabu. Tangkalinga to pak. Ko masalah doi.
Alam mo pare 200 sabu. Makasih. Cek deh sih. Ada talamanang ipamalaga gitu. Alam mo 200 sabu mataruk kilo pasar sentral. Aliang bale cepa, bale baronang, bale katamba, bakar rica-rica, hidangkan di meja makan Bunda Besti. Ya kuang kanili sulah seke mapaloy-loy. Sayang, lope ya. Malupi na, sir. Sayang, lapar. Maka di tabudan ni Mesya Krawe. Onang ni patu sayang angkan itu kot yasit na mijang. Lo nak buka iyan kan itu pas saja ko. Lo na buka. Oh, cantik manis. Sambungan nama nomodi. Ya kalau namu kasih. Mana ku akan jalan apa kandiamu sayang? Udah nih mesti makan nama kanjak nih batu kudu ikut si. Ya suruh kusik. Fayusi dan Jawa ini melihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lisu si. Kita siran aja lewai. Ya. Sama Ibi. Iya. Nabi Ayub alaihi salam meninggal dalam keadaan mana? Padahal Nabi Ayub pura si wada-wada si malakal maut. Satu-satunya nabi, iya. Si janji si malakal maut. Saat Nabi Ayub dikunjungi oleh malaikat maut. Waalaikumsalam. Kare betul. Malakal maut. Kare bamadece. Salah satu nabi yang bersahabat dengan malaikat maut adalah Nabi Ayub alaihissalam. Mas sahabat ih. Kare betul partner. Kare bamadece mo. Tama ko tuh dah. Tudang imalakal maut. Dan nama itu tudang na. Ayub. Ang kaparintana po ng Allah mesti harus tinggalkan rumahmu sekarang ini. Maka din Nabi Ayub, ajak jolok muliso. Malakal mo. Ang kaparjanjian belo ka buwas si Bohika. Maka din malakal mo. Siga ko pawi. Malakal mo. Ajak na si Ratu Astona. Ajak tuna na Patapulo Astona. Ajak tuna na si Minggu. Talungas wah. Sebelum engkau mengambil nyawaku, malakal maut, lalu kau kasih mai kudang agar saya mempersiapkan diri saya di waktu 3 hari itu. Maka dia malakal maut. Ya migro pare lawa menasanya miro. Labat ni malakal maut. Tajan nih, ayo. Beberapa puluh tahun kemudian isingkan ni Pak Ibu na sama padalan niyan ye. Ano na mulai? Mana? Beberapa puluh tahun kemudian ang kasih rewa malakal maut. Udah mati tuh nih. Pasti malakal maut na poli. Iya, jadi pisau nih. Ya ini malakal maut poli. Ya. Oke. Oh iya, tutupan nih doa. Oke. Tes 1 2. Oh, ada kaif. Ini yang ketiga kalinya, Pak. Ya kok kurang pematui malah kalau mau biasa tak pengosolan nih. Tahu kaya. Beberapa puluh tahun kemudian. Ya. Siapa tahu mati baterainya. Ada lah. Jadi Umar ulat deh kapan? Beberapa puluh tahun kemudian angka si malakal maut matete. Utete ka masih na mate. Masya. Beberapa puluh tahun kemudian angka si malakal maut matete. Assalamualaikum. Mau iya ni tapanan Nabi Ayub na sangai. Pada kita ketalungan somani saman na jir malakal maut. Loy nabuka pintu na betul yang hadir adalah malakal maut. Jadi malakal maut talungas sama nyemuru kumakari malakal maut. De. Natambay ka po nga taala na sa de. Makoko. De.
malakal mau hehe ayo tudak ko partner para jibita ko emos ko jadi emosi magkari malakal mau tangkalingin pa yung terakhir nih magkari malakal mau hehe ayo loko kare camingi ulum mo waktu tasirun tu biasa makan jamu pi boleh nabi luamu maka koy magani camingi negara ulum loko camingi malakal mau to si emosi loko camingi Thomas sahabat je loko kare camingi makare nabi ayu ai maputan ni je siaga ni tan maputan di luar mayu nasa metan matan hehehe main ngago jangankan 3 hari wahai saudaraku beberapa tahun yang lalu angka nama pudaku dek mengujab pui tabe padahal lanya ni bolongi putih na mongko maka dari malakal mau siaga ni eta na maputih biluak mo nasa meta ni jangankan 3 hari wahai saudara beberapa tahun yang lalu saya sudah memberikan sinyal kepadamu dek mengujab pui Abo maputih ni kami dua ya maputih ni Tari bunda, putih ni kami luai. Iya. Ini jauh. Jadi biasa ya kuburan tabi bunda ini karena saya sayang sama kita bunda, saya cinta sama kita bunda besi. Saya selalu saya sampaikan ini. Maka tabi, iya ko 50 ni tahun umur apalagi ko na ni 10 na tahun umur tabi pagpisahnya rumah jogi-jogi ko ang kaya ito. Di, alin niya apo, ay ko na. Iya capun ni sin nasi di manisin na loda. Lo to masumbalago. Hehehehe. Utara ka kalagun ako to. Cida geri. Pure ono bini bestina. Joga besti. Oh ya na to siloda mo para kay. Masya Allah. Ini saya karena saya sayang sama kita bro. Dek. Papi sauni alin niya po micawi niya matang bunda iya sebentar lagi apalagi maputin ni biluay ayo iya biasa isin mo makan mo pidiji na makokoy maaga ni natawin sipun ni de aga na sa malakal mau patampa ako sipun ni siya patampa na malakal tayo maputin ni biluay padahal maputin ni biluay si Potonis dua ni patampa na malakal mau itu Pak Agus tabi pa iro biasa kumelo ko lari ayu ay di mo pikiri kiwi kumelo ko matinro mo bahon niya din makukoy mahagani nasa may iya ko din na nayuro IGPU di na di ule matinro malakal may aga nasa malakal mau semua perubahan yang ada dalam dirimu Ayub itu adalah sinyal yang saya kirimkan kata malakal mat bakara dicalin niya ketemu kumega nila sa ibulay bunda tadi ternyata kumalasa-lasa ni bunda kami. Kung kanila sa imumpo kurwatak kalewe, siya lang nakirim ka ng makal mo. Jadi ko patapulo ni taong ngumure, 50 ni taong ngumure, nandiyo pa to sa adar, tabi pa, aring-araki pa, boy. 50 ni taong, nanipulo ni taong ngumure, di pa nang katalik niya, masige, ay ngaki. Ang kami na to, di taong makuro pa, iya man na may kalasa man, nasa may na, Ona, apa na nabagakin mo na sa una hamadisi nga na yelo kaloma barajama malasa man tapi to sukuro-kuro to na malasa may nga mo wesi san na say de sinalaon sa de chule-chule ma
Masya Allah. Pak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya alena almarhum di alam barzah ongkang-ongkang kaki Pak. Berapa kebaikan beliau selama hidup di dunia. Luar biasa. Matanya alena beliau di jadi buru nih buku-buku mani. Tapi masulumu pi apalan Oko Darussalam ni. Kenapa? Beliau menjadi donatur tetap di masjid itu. Setiap anak-anak mengaji syari eganna tahfiz sufemondri Pak. Belum lagi di tempat-tempat lain. Saya tahu beliau orang dermawan. Iya. Iya lagi biasa nak pampeak duit. Anda iya. Allah tuh menjadi wartawan, pura kaja menjadi wartawan tuh. Iya. Iya. Kata kandak. Iya. Biasa tuh kena pampeak duit. Mi tahu ih. Kukuoki. Dia artinya bermitra, bersahabat waktu itu. Saya dengan Kakanda almarhum Minui luar biasa. Saya dekat sama beliau. Iya. Selusur maladiku nani atau maladiku kayak hadir. Jadi sebelum angke malakal mau Pak Ibu tadi. Maaf nak. Malakal mau. Mariola dia kasih kursus sama muna. Jadi tabi Pak Ibu sebelum malakal maut datang menjemput nyawa kita Pak Ibu tabi manfaatkanlah kesehatan nikmat yang Allah berikan ini untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu insyaallah meninggal seperti Adina Tomatate dalam keadaan husnul khatimah. Demi Allah beliau meninggal husnul khatimah. Kenapa? Meninggal di hari Jumat. Itu jaminannya Allah dan Rasulullah. Iya kupung Allah Ta'ala mak janji si bawah nabinna tabihi. Ya kupung Allah Ta'ala mak janji si bawah nabinna tania janji calon bupati. Yang foto calon bupati mak janji biasa mere dan lupai wi maka dia jamin dan lupai wi. Dia megalak dia janji. Tapi iya ko janji na pung Allah Ta'ala hakul yakin. Husnul khatimah alaina almarhum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini Pak Ibu insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan pada ki mantan kemenak nasinjai Pak Ibu. Sementara masam pajang Juma'i, Masya Allah. Beliau yang jadi imam mantan kemenak nasinjai di sujud terakhirnya. De nana toko, de nana mindre makali jamaah. Mangi gitu mangi. Ternyata sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Meninggal juga di hari Jumat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini meninggal di hari Jumat. Amin ya rabbal. Meninggal dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Satu minggu kemudian kalau si mate sujud di tempat yang sama. Tapi gara-gara male di celengang imasai. Napitangi pun Allah Ta'ala dua kematian dalam keadaan bersujud. Tapi si di mata sujud nasabah makasihnya dari Allah Ta'ala. Yang satunya mati sujud nasabah imasai. Male di celengang. Meninggal dalam keadaan syu'ul jelek penghabisannya. Mudah-mudahan semua ini kita terhindar dari kematian syu'ul khatimah. Makanya reka pengalas perangarang Pak Ibu aja nak makotana maka ditambah juga tau deh. Yang jelas melok napa aja. Oh iya. Mudah-mudahan insyaallah asipuluh-puluh tayo ni napabarat kay kung Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil